Kawa Jordan hakabau Jisu layo pidiang ya ka baptisma nakakti jangu Yanis Baptist. Kawa Jordan hakabau Jisu layo pidiang ya ka baptisma nakakti jangu Yanis Baptist shwa ba unstang ya ka ministry ban yala hakabau laang pakerla kabamur kahima uble kalajan. Hangne ngila ban yo ki briu ki wan na keleng ki penngam yala de hapo ka bat ki pendimai ya ke jingkular baptisma. Beit ya kawa Jordan. Kadba pidang peit pilaban pendimai ya ke jingkular baptisma hala ka jong ka mensiam jumpi. Hangne pio iru kibriu kiyang lain ban pendimai biang ya ka jingkular baptisma. Nginduairu ha ka mensiam jongi kotrai Jisu ngingeskem bamelang uble jongi. Te hangne habau Jisu layo pidiang ya ka baptisma kabeneng kalapli badu mensiam bakudu lawan kiar halo Jisu bad hakaba pensawana beneng une ulang ukun bayide jonga ya uba ngas no bha dabda kabor jong mensiam bakuit Jisu ulale turung shaka rekenja badula sa saupo sngi saupo met dakaba shajingit ban pen kre yalade ban stang yaka jingyalap yaka kubor babha kumbalai snap ngirong ituai baka bor jong Jisu bor jong ka jingir jong kanang sutid haka donut haka mensiam jongiro ngaduai nagabinda jompi baro nakanega jaka koid baka bor Jisu kanang pintimai yangi iwe pewe ballong ki kun kristan ki bajana